Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nanda dari kelas 11 MIPA 2 akan membacakan puisi. Tutua parelu makareso. Aja mufatanai atu tuangan tulik Mario. Aja mapikiri tuo tuli menyama-nyama bawang. Nareko mapikiri letuur bawang, maka perlu ko makita luana linoe. Mega tahu melo mapabuang. Iro adadamu tuli mapat diri, nasaba dega waktu tuo hancur. Erona tuo perlu makareso. Aja naletu idi maseding merasa. Si bawa fura ero vena. Engkana sewa waktu nama fedin na matajeng. Tuo perlu makareso. Lo tega ide yule makareso, tapi na wedi materu lala maka malah ada nareko iko cocok melo ko madeceng, nareko atuonga melo menyamang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.